laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. hayya alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانة ورتب على ذلك جزيل الثواب وحذرنا من الخيانة وتوعد على ذلك سوء العقاب. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأمانة في الإسلام لها مكانة عظيمة ويتجلى ذلك في النصوص الواردة فيها، وهي شاملة في كل مناحي الحياة الدنيوية والأخروية. وقد جهل كثير من الناس مفهوم الأمانة وقصروها في أضيق معانيها، بل قد انحسر مفهومها عند البعض في حفظ الودائع فحسب، مع أن حقيقتها في الإسلام أضخم وأثقل وميدانها أوسع وأشمل، بل هي شاملة في جميع مناحي الحياة من العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. فالأمانة التي هي ضد الخيانة في اللغة العربية معناها سكون القلب، وقيل هي الوفاء والوديعة، وقيل هي كل ما يؤتمن عليه كأموال وحرم وأسرار فهي أمانة. وفي الاصطلاح الأمانة تطلق على معاني متعددة، منها ما أتمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها فإنها أمانة ائتمنهم عليها، ومنها الأمانة المالية وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو لمصلحة مالكها، وذلك كل ذلك أمانات يجب على الإنسان أن يحفظ هذه الأمانة وأن يؤديها إلى من ائتمنه إياها. يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo bajjo tawɗo nde tagore fof tawi hay goto wallali ɗum. moƴƴiɗo e meɗen waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi e julɓe, waɗi e jaaɓe moftanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. en yettimo ko giɗo moƴƴuɓe ɓen, ko giɗo julɓe ɓen, ko giɗo hoolaɓe ɓen, ko giɗo nunduɓe ɓen, ko o gaño toñoɓe e janfotoɓe e bomɓe e yeddoɓe mum. o yamiri en yo en jonnutu hoolaare kala hooliiɗo en
jonniri en huunde ma halfiniri en huunde ɓayni mo hooli en ta en bonnan mo jikke makko ɗen ko jikki en kon wonde ko en hoolaaɓe jonni ten ɗum o foti jonnutuɓe hoolaare nden hooliiɓe ɗum ɓen o yoɓa ɓe joddi mawnudi o rentini en kadi o haɗi en o hajindi en janfagol o kambani noon janfotoɓe ɓen wonde o letta ɓe lette muutude en yettimo e alhaaliji ɗin fof en yettimo ko kanko yettete fewndo weli e fewndo wuli fewndo nema e fewndo lette himo hana yettede en torike mo yo juulu e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo nede meɗen sabu yurmede neliraɗo fi peewal fi ɓuttu fi daɗal fi andingol en ko honno rewirten Allah ko honno heɓirten aljanna ko honno daɗirten yiite nulaaɗo moƴƴo nulaaɗo yurmeteeɗo laaɓuɗo reedu o yottini wallahi hiɗen seedi wonde o yottinno o laaɓanno en reedu kala ko nafata en kon ka aduna ka laahara o wowlanno en o tindini en kala ko lorota en kon kadi o remtinno en o haɗi en o hajindi en yo Allah juulo e o yo juulo e sahaba ɓen fof e kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kam watti batteji maɓɓe ɗi rewi Allah no ɓe rewirno Allah noon Allah taw hara laawol ka ɓe wonno ɗon ko ɗon enen kadi jokkuɗen yo taw ko diina ka ɓe wonno e mum kan ko kan ɗon diina enen kadi wonɗen e diininorde yo Allahu jaɓan en allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah towuɗo o himo hulɓini himo mawni huliren mo yiɗugol mo waɗa ko o yiɗi kon huliren mo accugol ko haɗi en kon iwtiren ɓaawo nelaaɗo makko o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñentinen on ka dewe meɗen yiɗen nelaaɗo men on ɗoftoɗen mo ñentinen mo ñemben mo yiɗen ko yiɗuno kon añen ko añuno kon yo taw hara nelaaɗo no wela en ɓuri ko yimɓe ɓen fof welata en kon ɓuri hay ko wonfiiji men ɗi welata en kon anden ko wiyete hoolaare kon kal islam ko hunde mawnde hoolaare finasi mum kal islam no toowi no hitti no mawni ko no andirten ɗum wonde ko wiyete hoolaare kon no teddi kal islam no mawni ko ƴi'e arɗe ɗe yewki fi muɗum yamirooje ko ari kon fii yo en jonnitir hoolaare ley hiɗe ɗuuɗi sen ndaari ka alqur'ana en tawayno toon buyi sen ndaari ka maakuji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam en tawayno toon buyi si Allah fillitike fi huunde hare nde nasama kalaare si nelaaɗo maaki fi huunde maakitike rentini rerɗini hare nde hunde ɗo yalti wonde sama kala hoolaare nde hinde naati e nder ngurdan ɗam fof ngurdan adnayanko janɗan e ngurdan laakarayanko janɗan kono yimɓe ɓuyi ɓe faamaali fii ko wiyete hoolaare kon ko haa honto hoolaare nden haddi e ko honto hoolaare waɗete buy raɓɓinɗin ni faamugol hoolaare nden ɓe addi ɗum ka faaɗi bal woɓɓe ɗo no sikka ko woni hoolaare ko si a halfinama goɗɗum ko ya jonnutu hara bonaali ɗum ɗon tu woni hoolaare o woye kal islam diina kan fof ko hoolaare diina kan ka fof makka ka hoolaare ko Allah yamiri kon yo en waɗu o haɗi en yo en accu
waɗugol ɗum ko timmingol hoolare accugol ko Allah haɗi en ko timmingol hoolare gam ɗiɓuɗe ɗen fof findeji ɗi e dewe ɗen e fof majji ko hoolare tawti noon gollodire wonayɗe hakkude men ɗen orde yeeyugol ngol haa soodugol haa luwugol haa luwingol haa luɓugol haa halfingol e halfinegol ɗum ɗo hoolare nden no yaaji ka haala arabe ko wiyete hoolare al amanatu ka haala arabe ɓe wi assukunu ko deƴƴitugol sukunul qalbi ko ɓernde waalagol sa ƴetti mbuuɗi a jonni goɗɗo tawiɗa hoolimo hara ɓernde ma no deeƴi ayno eeɗin ɗon probléme ala ɗum no wawi wasiko ka junga on woni ɓernde ma nere no waali wono woni noon si tawi mbuuɗi ma yahi ha yanoyi e jungo mo hoolaki ɗo a hettugol ɗi hara ɓernde ma no doggatu he taw somi hettayɗi taw ko honto mi rewata ha mi hetta ɗi taw si ɗi wa'atta wano ndiyam mbuuɗi kaarijo dan ko wiyete al amana ko ɓernde waalagol ɓernde deeƴugol woɓɓe inni ko hunnugol aadi woɓɓe inni ko marugol kalifu jonnita no wowla piiji boy ka haala arab telen ka l'islam mustala on ko wiyete hoolare kon no wowle fippiji buy no e muɗum no wiruɗen non ɗe dewe ɗe Allah fawi jiyaɓe makko ɓen lootagol longal salligagol laɓɓintinnagol e soɓeji ɗi juulugol hoorugol hajjugol zakkugol waɗugol ɗeɗo dewe fuu Allah halfini en ɗum ɗo o yamiri ɗum en waɗu si en waɗiri no yamiri en noon hara en timmini hoolare men en bonnaɗi si tawi en waɗiri noon no farirɗe no ma en ronki wadde few hara en bonni hoolare ko enen hakkude meɗen ko hoolonirten kon immorde e gundo hooloɗa goɗɗo tañinoɗa oɗo o sakata gundo inna miɗo yeetade ma ɗo goɗɗum kono ko hakkude men ye hunde kaari waɗi ma hunde kaari waɗoy ka kono noon ko hakkude men margol ɗum ɗon hara wolnali hay gooto ko hoolare timmingol hoolare yawgol sowndo yo goɗɗo en ha kaari no wolan noon ko wi noon tan mi wolan hay gooto kono enen ɗen suuɗinita hay hunde haray wo o wi wo hunde kaari watta ndaara nano sikkirɗani ma hunde kaari waɗoye ma kaari no waɗi kaari hunde kaari ma ɗum ɗo no warri ni kono noon o winta mi wolan hay gooto na bonni bonni hoolare ma ko noon siko jawle si goɗɗo halfinima e noone wo ko halfinma e jawle ɗuuɗi wo fanɗi wo joganoɗan ɗum maranan ɗum ha ñalande kaari ma maranan ha tuma mi ƴantuma wo a margol ɗum ɗon hara a memali ɗum a bonnaali ɗum few siko mbuuɗino harmi ka sensari nayi a sensu o jonnima dollar koyoɗi hundu dollar won hay wattutugol ɗi karama koɓe no wi hay ƴettugol $100 wol goo itta ɗon watta $100 wol kadi ɓe wi hay ɗum ko bonnugol hoolare ko ɗi o addinodi simo wannoma nde majji yo taw ndemmande sansali ko kayre tigi ɗon ɗo woni donnutugol hoolare siko ngeygu sa yeeyay yo taw koko woni kon tigi 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 ko annduɗa kon ko ɗum kadi wowlata naya suuɗu ella o Abu Hanifa ñande go o jonni goɗɗo ngeloɓe makko talibaji makko yaw yeeya ngeloɓe makko ngeloɓe ma noon jogi ella hon toon kono ella on ko wela anndude talibaji on hewti tawi geloɗi ala lanni kamaki ka daral o hewtu fof sompimo ko jelo yeeya min walla min andi fi Allah no wela julajo ha ka tawata ko addi kon cikondirte
hara no kufra o tawi ko kufre o yejjiti fi ko Abu Hanifa wona no moyni ko satti o tawi bade ha worna sodowo on ella wondo e mabba o yejjiti no ka jamani ni duduno o halde goddo firi burdo yowde ko dudi ko o hendi buddi o yeggi o hewto jonnugol di Abu Hanifa ko atti mo landade wona ko jelu ko tono o wi kono a wowlanno sodudo on ella on tawa ɗum yeji wowlan o yettunata ayna hada minna ko honto enen e sifa ɓeeɗo nam si tawi a halfinama goɗɗo wi gollanan ɗum ɗo on haldi ha on fotti e piri mi yoɓete ɗum ɗo golliranan ni hani ka hoolare wota waɗir coggu gite gollu ha timma ko haldu ɗon kon alwafa'u alkamilu timminan net inna ayi hetta ayna nahnu min hada honto enen e ɗum hande ouvrier ɓe men ɓe e alhaaliji ɗin ko honno ɗum wayi en torki Allah yo Allahu waawa en faaminde ko wiyete hoolaare ko tigi sabu hoolaare nden e ley maare piiji buyno nder toon tigi ko wiyete hoolaare ko sen faalama ñoggude ɓe wi ko shu'urul insani bi tabi'ati amalihi wal qiyamu bi mas'uliyatihi bi kulli ma yukalu ilayhi min sirri aw amali aw wadhifati aw ay shay akhar سواء كان هذا من عند الله سبحانه وتعالى أو من عند خلقه بيكو ويته هولare tigi ko neddo on o sowgol o anda ka berne makko ga wonde ko o woni e wowlude kon ma ko o woni e wadde kon ɗum jokkitay mo o nangitirte ɗum o sowa ɗum hara mo andi kala ko o waɗi e kala ko o wi ɗum no iwtiri ɓaawo makko hewtotomo o nangitirte o landete wallahi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o anda kala konngol yaltugol hakkude toni makko ɗin ɗo ngol konngol o landitorte ngol kala ko o golliri tere makko ɗen ɗum no jokkimo ko landitorteɗe yeeso hombo wona yeeso Nations Unies wona yeeso Union africaine na Union européenne wona yeeso laaye ko yeeso Allah amama rabbil alamin yeeso Allah taguɗo tagore nden fof ko ɗon o landitoyte ko honɗum wi'annoɗa huunde kaari ko honɗum waɗannoɗa huunde kaari ko honɗum jamfaninoɗa ɗum ɗa ko honɗum firtanoɗa ndi'aadi ɗa ko honɗum waɗinoɗa ɗum ɗa e ɗum ɗa e ɗum ɗa neɗɗo o sohgol ɗum ɗo o anda ka ɓernde makko o gombina hoolo o fellita ko ɗum ɗo wiyete hoolaare ndaare noon mo ɓe ko honno e alhaaliji ɗi ko honno on tigi wayi yo andu kala ko tuugina e makko inna waɗu ɗum ɗo o landete ko honno o waɗiri ɗum kala ko o haɗa wota waɗ ɗum ɗo dey so o waɗi ɗum o landoyte ko honno waɗanɗa ɗum ko ɗum ɗo hanɗa wowlude o landete ko honɗum so o wowlani ko honɗum haɗi o wowla a hana wowlugol ɗum ɗo si o wowli o landete ko fi on no wowlanɗa ɗum a haɗa noon ka ɗum ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ka deftere makko o wi inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha sami'un basir inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah no yamira on
dare no Imam al-Qurtubi yimɓe luga ɓen no ɓe wi noon ɓe wi oɗo ta'bir inna allaha ya'murukum Allah no yamira on o wiyaani ana amurukum miɗo yamirde on o wi kanko tigi Allah no yamirde on ɓe wi ɗum ɗo no tiiɗi no mawni ɓuri si tawi Allah wi no miɗo yamirde on no wawi chef de l'état on inna président on no yamirde on président on no wiyo yo waɗa hunde kaari haɗa kanko ɗon président on ɓuri wigol mi inni yo waɗa hunde kaari mi yamir noon ɗum chef de l'état on wino yo waɗa hunde kaari chef de l'état on no haɗi ɗum ɗo ko ɗon ɓuri mawnude inna allaha yamurukum Allah no yamirde on an tu'addu al-amanati ila ahliha nde jonni ton hoolareji ɗi yimɓe mum ɗen homɓe woni yimɓe hoolare nde ko wi'uɓe miijiti ha ene ko hombo mi haɓɓinta ɗum ɗo ɓerno nen doga ko kaari on no holni so on no simi halfinimo bonata koye juuɗe hombo mi sodata ɗum ɗo ande yimɓe ɓen ɗo muraadi no maitrise ɓenno doga mi yiyata on no moƴƴi on no holni ko ɗum ɓeɗo woni yimɓe hooliɓe imma on tigi hoolike ma o halfinima goɗɗum ka makko ko amin ko a hoolaaɗo sabuna hay feetuɗo ƴettata jawdi muɗum jonna mo andi oɗo hoolaka pew e jawdi ko bonnowo jawdi ko bonnowo hoolaare ko tooñowo ko jattowo ko wujjowo ko kalmotoɗo ko karɗitowo wata Allah wi ɓe hooliɓe on halfini on hooliɓe on yeeti on goɗɗum hooliɓe on jonni on golle hooliɓe on wi on waɗe hunde kaari jonniteɓe hoolare maɓɓe ɗen taw waɗu ha ɓe ngalɗa Allahu akbar emba zaman on hewti nokku gone andi ko alaji kaari waɗini andi ko ustad kaari waɗini ko docteur kaari waɗi o wi jonnite jon hoolareji ɗin hoolareji maɓɓe ɗin so ñaaway hakkude yimɓe ɓe ñaawire no ɗuɗɗiri ko Allah yerto on ko ɗum no moƴƴi waɗe ɗum no jeeya e madahirul amana no jeeya e ko hollata ko yaltintinta wonde oɗo neɗɗo on no holni التحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن الطيب جوغا قول جيكو جلابات ونقول نقول تجي واتكو فوتوا نفوتي نلابا ونهندو ويلي صدق ووفاء وبر وصلة رحم وحلم وجود وسخاء وصبر وتحمل وحياء وإخاء جاء ko yaltintinnata wonde neɗɗon ko hoolaaɗo si tawi ko wota ɗum ko gonga ɗum no andira oɗo ko fenata hoolowo gonga e hunnugol ko fodi engagement jiɗin tawa on tigi bonnata few e wonnugol ɗigguɗo moƴƴuɗo jokkowo enɗan dokko newiiɗo cippitiiɗo wakkiliiɗo muññagol tampereeji ɗin sanga tampereeji ɗin wonduɗo e hersa wowɗo konnguɗi welɗi ɗaatuɗi ɗiɗo no jeeya e ko yaltintinnanta yimɓe ɓen si on ɗum ɗo feeñi e goɗɗo ɓeyna waɗo ko hoolaaɗo mbeñudi majji on no holla neɗɗo on hoolaaka si on tigi fena e nder yewtere nde haɗa o hoolaaka si tawi so haldidama o hunnata haray wona o jogaaki hoolaare so ala muñal si o okkata si ɗiɗo fof diddu majji on haray on tigi wona hoolaare accugol ɗi Allah haɗi en ɗin en piiji bakkatuji mawɗi ɗi min qatli
وسحر وسرقة وزنا وغصب ونهب وسلب وغيبة ونميمة وحسد وأكل ربا وأكل مال اليتيم بظلم ترك ذلك كله أمانة وارتكابها خيانة وضلالة أتقول فيه حرم لي مولدي ونورغل wonti e hoore tembete e hoore tooñe e janngol mbireyagal ma goltigol mbireyagal ngal e nguyka e zina e jattugol e doolugol mooɓa jawle yimɓe e ñoore e baddi e ngañaneeni ñaamugol riba ñaamugol jawɗe ɗe tema e hoore tooñe e goɗɗigo waɗugol ɗum ɗo ko janfagol hombo o janfi ko hoore makko o sikka tun ko Allah o janfi kono ko hoore makko o janfi no waawi ko fewti kon ko yimɓe ɓen ko janfi ɓe waɗi ɗum ɓe kono joddi janfa kanko e hoore makko yantoyta si tawi ko dewe ɗen on tigi o acci waɗugol ko hanuno ko o waɗani wiyete o janfiki Allah yamirɗo mo yo waɗo on o sali ma nelaɗo yamirɗo mo yo waɗo on o sali no haɗa no harmi ko ɗum wasi Allah wiya ka deftere makko ya ayyuha alladina amanu la tahunu llaha warrasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun hey ko onon yo julɓe ko onon yo gonɗinɓe wota on janfo Allah wota on janfo nelaɗo Allah haɗa on janfiki hoore moɗon e hoore hiɗon andi mo janfiki Allah e nelaɗo janfa kanko e hoore makko yantata idan ɗum ɗo e hoolare nde no e kende ɗen fof kono no tenti ويتأكد الأمانة في المعاملات التي تجري بين الناس من تجارات وبيع وشراء وإيجارات وكراء ولا يجوز ارتكاب أضدادها من غش وتدليس وتزوير وكتم عيب ونجش إلى آخره هولا من نتنتي كقولوا نيره وده حكون يمبه عندي hay goto wawata waɗande hoore min piiji yo faalaani fof hara kanko watta kala ko faala ko kanko yaada waɗana hoore makko ala o ɗum ala jeyɗo kadi ko hato jini kon fof ko hato jinɗa kon fof yiɗa marani hoore ma o a hato jinay kon e junngo goɗɗo imma yo okke ma ɗo yaa soodu e junngo makko ma yaa lumo e junngo makko ma yaa luɓo mo ɓayno mo beeno hato jine ko woni e junngo goɗɗo si tawi hoolaare ala e hakkunde gollondire ɗe horde yeeyondirgol ngol yeeyugol ngol e soodugol ngol luugol ngol e luwingol ngol luɓagol ngol e luɓugol ngol ɗi piiji jinɗeɗi hakkunde yimɓe si tawi hoolaare ala ko ɓe ñawloɗa yimɓe ɓen ko ɓe haltina yimɓe ɓen ko ɓe gollina woɓɓe ko ɓe gollana woɓɓe si tawi hoolaare ala hunnataake hunduko kon no weli haa on tigi henndo ko woni e junngo maako o ɗaatinayi haa faale makko on hunto yeeso toon yanqalibu afaa o wontoya billal fintoori ko honno huurirte gurdam mettuɗan fi kala mo Allah jarribori wuurugol hakkude yimɓe ɓe hoolaaka ɓe timminta hoolaare haray Allah lettimo kaɗum ɗomi jarrabi e moɗonaɗa si a harfina e goɗɗo hiɗa huliɗa maafiiɗa aani si a ñawlike so a ñawlaymo hiɗa maafiiɗa huliɗa aani so a soodi e juuɗe makko ɗo e a gollitirde haa annda moodi ɗum ɗo no kelɗi harayɗa huliɗa aani so a wi yo gollane ɗo yo gaynde nara tawa kono haaldi ɗon noon ko noon o waɗiri harayɗa maafiiɗa aani e ko hombo ƴettuɗa ɗo golle ko kaari jo he awa wattana yiɗa nani ɗum ɗo ko annde noon ko ɓitteede wonde go woni ko ɗum waɗi en aroya yeeso sahabajo goo ɓaylar salah sallam anndini en wonde hoolaare nden nde ɗuytoy to haa tawa fayde ko in he e leñol kaariwol dow nunɗuɗo no woodi on sahabajo filliɗo ɗum o wii
o wi arno e zaman mi tefa ko hommo mi yeeyata woni ko julɗo woni na julɗo o wi no mi yeeyinimo o kadi miɗo anndi hay si tawi mi falju si mbuuɗi an yehi e junngo makko diina makko kan artirey diina makko kan yamiremo yo artire ha hewta ɗo si tawi na julɗo mi yeeyi ko keefeero faalegol makko yo men huwondir kadi yeeso o artire sabu ɗum ko ɗum hannde porto ɓen noni ɓeeno nundi ɓeeno moƴƴi ɓeeno ɗumanni ko marché maɓɓe won ɓe faalaka bona ko adna ɗo ɓe faala ko ɗo ɓeeno ɗaɓɓude eɓe anndi huwondirte ɓen fof tawi ɓe jaltika huwondirte ɓen fof wini jooni amen ala haaje moɗon ko wonko men faalaka ara dumon tigi ɗum ko ɗum ɓe feññinte ɗo olaare ne no on ko aadi porto jogi o ɓen haaja kadi nan no jeeya e ka hoolaareji ɗi haani waɗde fonction ji ɗi golleji ɗi woni ko gouvernement on tigi gollanta woni ko société on tigi gollanta woni ko neɗɗo gooto on tigi woni e gollande woni ko telen ka diina wonɗa e gollirande ɓe woni ko telen ka adna wonɗa e gollirande ɓe woni ko telen ka jawdi wonɗa e gollirande ɓe ɗo timmingol hoolaare nden ko halda kon siko leere waɗa ko ya ar leere ka wiya ɗon hoota leere ka wiya ɗon waɗa golle haldade ya waɗu ɗen ayna min haada hande enen ko honto wowten e ɗum ɗo ko heewi kon e gollooɓe ɓen woni ko jannginoowo woni kaka ɗuɗal o jannginta woni kaka lekkol o jannginta e ka halda ko heewi kon wona ko halda ko wona e waɗeede siko gollooɓe woni ko gouvernement ti gollanta woni ko société woni ko goɗɗo tun ƴettimo golle ko heewi kon ay fayda feccere ko halda ko on tigi watta ɗum ɗo ko jawta on tigi timminaade hoolaare nde no jeeya e hoolaare tigi tigi ardagol jama on si on tigi woni lanɗo leydi ndin fof leydi ndin fof e ko woni ka leydi kon e yimɓe ɓen woni hoolaare nde o halfina ko yo laaɓanɓe reedu ko yo anndanɓe nafoore ko yo pottinanɓe lorra wona yo bonnu jawle ɗen wona yo janfo na yo bonnu diina kan e findeji ɗin ko yo hew wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen e ko ɓe faggiti ko e jikkuji maɓɓe ɗin hara o ad jaɓaali boneji naata ka leydi ɗum ɗo mo ɓe e embere mum siko président on leydi ɗin fof siko ministre jo ka ministére makko siko directeur jo ka direction makko siko almamijo ka juulirde makko mo ɓe ka halfina ɗon embere ko halfinaɗa ɗon kon ya anndu ko Allah landitote ɗum ɗo ndaɗo maaki kullukum mas'ulu wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi on fof yiɗon aynina mo ɓe no wodi ko halfina ko fanni o ka suudu ma ɓeygure ma nden ko an halfinande tawi a laamaki ida laami a landitote ko ko halfinaɗa ɗo ɓeygu ma ɓiɓɓe ma ɓe gollooɓe ma so tawino toon ma ne'eteɓe ɓe wonɗa e newde ka suudu toon ko honno dankorɗa ɓe ko honno laaɓiranɗa ɓe reedu ko honno jannginirɗa ɓe ko honno waajorɗa ɓe ko honno wonɗa ɓe waɗande ko honno wonɗa ɓe fewde alandete no jeeya e hoolaare ka hoolaare nde haani waɗde telen ka gandal al ilm fa yajibu al ulamai wal mudarrisina wa talabati al ilmi wa hamlati shahadati al ulya an yu'addu al amanata allati uniqat ala anaqihim بإبلاغ العلم وبيانه ونشره وتربية الأجيال وإرشاد الأمة والفتوى والنصح والدعوة إلى الله ليعم العلم النافع ويندفع الجهل ويضمحل نجيها إيكا حولا أرنكني هاني واد توا نفي تلك غاند الكرم كو بين طالبا بين جانغينو بين بيدو no wodi ko ɓe halfina responsabilité ji buyno e hoore maɓɓe ɓangingol yaltintinnan ka diina selluka jaabagol lande embere ko andi kon hara kadi ko goonga hara na fiyo kaari welto ma fiyo kaari welto sakitugol l'islam on sakitiramo ɗengal ngal e jikku on e defte ɗen ɓen wopoti
mari feere ɗum ɗo no waɗɗi sabu nasti ɗo rocci haray niwre ari no waɗɗi ɓe waɗugol ɗum ɗo ƴiye ari ɗuuɗuɗe fiinde hoolaare ma ɗum ko aks hoolaare nde ari hadis ma Abu Hurayra fini radiyallahu ta'ala anhu hadis on ko selluɗo himo ka sunan Abi Dawud e ka sunan Tirmidhi e ka al-Mustadrak bil Hakim Abu Isa at-Tirmidhi o wi hada hadithun hasan قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني والحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أبو هريرة مننين لا رنماك وماكي جنة هولا ردين هولي دوما هولي دوما حالفي ماو جنة هولا ننتيما هولي دوما نيونو ماو يوبتو نيامان دين timma hooliɗo ma yeetima gundo o maranmo gundo o hooliɗo ma jonnuma golle gollanmo golle ɗe no haldirɗo noon jonnuto hoolaare nden hooliɗo ma o wota janfiɗo ma dare hatta mujazatul khiyanati bil khiyana manhiyun anhu hay yoɓitirgol janfa kañum kadi ɓay o janfikela min kadi min huwondiray min kadi mi rewray ɗo mi waɗimo hunde gani hare mi fota ko waɗinmi ko ɗaɗa maki mo janfikema ta janfito mo an si tawi a yoɓade janfa hay janfiɗo ma no anda an kan mo janfakima janfatako mo kar ɗaɗo sallallah sallam o maki kadi hadith mo Abdullah ibn Amr ibn As o filli arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد غدر وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر لا رماكي في جنيه modin don timmi e mum hara woni nafi jolamudo fof 100% mo gotel woni e mudum haray o hebi virus nafi yagal ha waccita ko ara non ɗum si o yewti o fenay kala fenowo e nder yewtere muɗum haray oɗo ko naafikijo o heɓi naafikiyegal o heɓi brise naafikiyagal ɗimmum ɗum ko si tawi o haaldidama o aadodama o janfoto tammum ɗum ko si o fodi o timminta o foday o lundo o bonna foɗo men o ƴetta engagement e hunde kaari ƴawoya tawana ɗum few naya mum si o dukidama si ko ñawore o wowlay ko tawata adna mo bone o waɗi o fenay e nder ɗum fi o fooɗu ka ñawore nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam seede nde hoolare ɗo hino mawni o hiɓɓinir hoolare nden e diina si tawi diina hoolare no woodi diina no woodi si hoolare ala diina ala ari oɗo hadith mo Anas ibn Malik filli radiyallahu ta'ala anhu o wi خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وماك إيمان ألنا وعلى هولار مهولاك إيمان ما كون هريالا sabu si tawi hoolare no woodi iman heɓoto on tigi ko o andi Allah no halfinimo kon e dewe e pimule himo andi kadi Allah landitotomo o jonnitay o wi mo ala aadi mo hunnata aadi oɗo kadi mara diina mo hunnata aadi ala diina mo ala hoolare ala liman ɗum ɗo no holli wonde ko wiyete hoolare kon ɗum ko hunde mawnde ko tugalal mawngal ka diina men ɗo en torki Allah yo Allah waɗi en hoolaɓe jonitade kadi hoolare ɗen aqulu ma tasma'una وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى
وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واكتفى. وفي رواية أخرى عند أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وزاد مسلم في رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أو أن يتقل الله سبحانه وتعالى كفتوه إك حقه إك تلموه هيمو هاني يتري مهاني جرد هيمو هاني منتوه yo jabangay ko wonde mo e jarnude mantamo ko yettamo kon yo yaako en ko rasmi bindi den kon sedum feƴƴi e bonnugol hoolare ko e mande naafiki yagal hollay wonde oɗo neɗɗo ko e naafiki ɓen o jeeya si tawi tun neɗɗo o holnaki si tawi ko gundo yimɓe inna a samo yeto kaari gundo nane namaro gundo waɗe fiise makko ko naafiki ta falama halfinde miɗo fala halfinde kaari hunde kaari on hoolaka e kadi ko hoolaka e jawdi naafikiijo miɗo fala mi gollita ɗo miɗo fala mo mi ɓanna ɗo takko ando mi gollita kaari ko no wiɗa oustas kaari docteur kaari ɓen ɓe holnaaki e jawdi nan ina noon tan gollude kono min ko mi ande ɓen ko tammaro si ɓe henndike ɗum wala heddude juuɗe maɓɓe oɗo kadi ko naafiki ɗiɗo si tawi tun woni neɗɗo on o hoolaaki si tawi si o jonnama golle o wattano haaniri noon yimɓe gandanimo ɗum on ko haaldida kon na noon o waɗirta oɗo o naafikiijo si tawi on tigi yeeye o jiɗinga ko bonni e ko moƴƴi o wiya fof no moƴƴi ɗum probléme ala e ɗum ɗo ɗum yahande yimɓe mono sorde ɗum mo anndi hellano nder ɗon o andirama noon oɗo ɓen ko naafikiijo ɗum ɗo ko mande ɗinne sansanamaki piiji tati ko andinayɗi wonde neɗɗo ko naafiki ko waɗi naafiki agal winitake yeeso on tigi ɗo inne fulano ko naafiki kaari ko naafiki yiya binde ngol tun janngago no gasata mbaadi makko ni sa yiini inna hino aboubacry siddiqi so huwondiroyi tawa hu ashatu cheytani tawa sinna cheytane wallahi si unas بصور الصالحين بصور الأنبياء ولكنهم أخبثوا الخبر هو دي يمبن بعد دي الله أكبر كنو هو ذلك الموجة أنا ما كستي نتو سو يوتي وفينا يوتي لما كنت كتاي وفودي ولندوتو سي أهولا موجان فتو هذا يوضو كنا في جيجو نان إمام مسلم بيدي وانا لارماكي أودو نو هايسي وجولي هايسي وهوري هايسي وريكو جولو benen do ko men ustad be men do menen o mapo ko en jul en fo ko en julbe to mapo bidum goddo go ari nyawni goddo o wi addu seede mi nyawlima malu winda do o wi a holaki Allah wi do holi Allah de o wi ko en julbe mana hato jina o ni amen bay ko en julbe mana en wadi Allah seede o ñawli o monta njano ɗin ko laatara yibirde ɓay o yamayi ñawluɗo ha joni o wuuri kono ñawliɗo maayi kono nandi ko to mo faala yoɓirde o jamani yoɓde fof idan ko ɗum haysi on tigi ta ndar ta haawe goɗɗo fii ko heewata juulugol tun e ko heewata horugol tun na ɗum ɗon tun de ndaaru wo kadi ka hoolare tentini ka jawdi e tele sembo go nelaar no andini en wonde e yeɓagol hoolare nden holla e wonde dargal woɗɗa hande kadi ñande goo nelaaɗo sallah sallam no jodde sahabaɓe hiɓe yewta ɓe yewtanla goɗɗo go ari wi nelaaɗo hon dangal daroto nelaaɗo continue yewtere mum nde ko taƴaɗo yewtere nde sahabaɓe sikki nelaaɗo nanani ko ya wowli ko o filliti nelaaɗo hon dargal daroto nelaaɗo joggi ko yewta ko continue yewtere nde sahabaɓe ko sikki wonde o mettimo ko ya wowli ko aɗa jokki haa gayni yewtere mum nden fes
o wi ko on to landiro fi dargal on o wi hinola laaɓe maaki ida duyiyat al amanatu fantadiri saa si tawi hoolaare wattama bonnede tawi hoolaaɓe ɗuɗa hande kadi kala hoolaaɗo fayda ɗum ɗon ko non woni yaarude o wi habbara dargal hewtinani qila kayfa idaatuha ya rasulallah qala ida usnida al amru ila gayri ahli fantadir saa goɗɗo landi noon laaɗo wi enen laaɗo ko honno hoolaare yeeɓirte honno hoolaare bonnirte laaɗo maaki ko si piiji ɗin jonnama ɓe handa ɓe fodda e mum ɓe hunde jonne mo fodda e mum mo hana laamade lammine mo hana almade waɗe alman mo hana waɗere ɗum ɗo wiye jonne ɗum daare sabuji goɗɗi go e alhaaliji goɗɗi go si ɗum hewti o nelal makere dargal ngal hewti daare nelal sallllahu alayhi wa sallam seeɗe si hoolare no mawni nelal no manti ɗo julaajo tawa ko hoolaaɗo ko goongowo ko wowlta kon ka gonguɗi makko e ka golle makko taw o fenata kiliyani few o jamfatako o suuɗata ayiɓe laaɓa maki oɗo heɓa e place towɗo ñande darngal ɓay o wonda e yamɓe shahidi ɓen ka ɓe weere ɗon ko ɗon o weerata ittama abdoulah bne omar o maaki nelaɗo sala sallam maaki attajiru al aminu assadubu al muslimu ma ashuhadai yawma alqiyama laaɓa maki njulaajo hoolaaɗo goongowo hewɗo wonde goonga julɗo oɗo wonde e yamɓe shahid ɓe yawmal qiyama yo allah waɗu en ƴeeyaɓe ɓeɗo ari hadith mo shaddadi mon aws filli wonde la sallam maki awwalu ma tafqiduna min dinikum al amana wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salat wa sayusalli aqwamu la dina lahu oɗo hadith no yeddodira si tawi ko nelaɗo maaki mo ka ko sahabaɓe woɓɓe goo abdoulah bne masud wowni mo e ha e abdoulah bne masud kan no seli si yalinaɗo maaki woɓɓe goo wi o nanlaɗo maaki kono cheikh albani wi no selli ko lartii maaki oɗo maako o maaki e diina mon kam fof ko artude ɗon perdude artude on fuutade ko hoolare ko yowi wiyete diina kon fof diina no yowi dewe no toon fiɓule no toon jikkuji no toon golodire no toon neebiji no toon o wi ko hoolare nan arto fuutade o ko sakkitoyto on fuutade ko julde o wi kono yimɓe goo no woɓɓe goo no juuloya ara yiɓe juula ko ɗum ara diina ɗum waɗi saydna omar radiallahu taala anhu mo wolɗo haala labaka e hutuba makko ñande goo o wi la yujibukum min arrajuli tantanatuhu walakinahu man adda al amanata wa kaffa an aradi nnas fa huwa arrajulu o wi ka ngalɗingon e gorko haala wi makko ɗuɗum giƴi mo wowla tum mo wowla o wi ɗum ta kontu ɗum fus o wi ko honno hommo wiyete gorko o tigi tigi o wi ko jonnutuɗo hoolare o suri ɗengal makko ngal e yimɓe ɓen e teddule yimɓe ɓen oɗo fof woni gorko on tigi tigi imam malik no filli o wi hewtimo goɗɗo yeetike mo wonde lugmanul hakim sabu lugman isa makko lugman ko andaɗo mo jogi issa juutuɗo o goɗɗo landimo qila ma balaga bika ma nara yuriduna alfadla faqala sidqu alhadith wa ada'u alamanati wa tarku ma la yani ɓewi lugman a heɓi ɓural a heɓi teddungal a heɓi jaahu a heɓi ko hankagal ko honɗum waɗi ha heɓuɗa ɗum ɗo fof ulawo hongo rewɗa ko honɗum hewtimma ka hewtum o martaba mo hewtuɗa ɗo martaba makko ngari no towi boyi mo mawni o wi naafiji ɓuɗɗi
o wi ko gongugol ka yewtere an fenata few bon e jonnutugol hoolaare mi bonnata hoolaare few e tertagol ko ala e laawol an ko julaakilam mi ala haaje mum o wi ko ɗum yewtirimi kam hewtiɗo taw se en waawa e ɗiɗo tati pet goongugol ka yewtere nundugol ka hoolaare tertagol ko ala e laawol muɗum ɗi ɗuuɗa wallahi summa wallahi hara ko ɗiɗo tati tum ɗiɗo woni fuɗi ka ɓernde ma fuɗi woni jikkuma fof ko anndinna ɗum ɗo hara e martini yimɓe ɓe yiɗe to Allah yiɗete nelaare yiɗete wallahi tawi a fenata few e nder yewtere ma nde a bonnata hoolaare few hoolaare wo hoolaare kala ko hoolaɗa jonniraɗa hoolaare ɗum ɗon a waɗay ɗum tawa hoolnoma ene alhamdulillah batti ko anmi hawrondirno e mum ko ala e jurol ma kon tettoɗa few hara e ɓuttini torki Allah yo Allah waɗan en ɗum Allah waɗen julɓe moƴƴuɓe torki Allah Allah waɗe en hoolaaɓe timminoɓe hoolaare so Allah waɗi en janfotoɓe so Allah waɗi en bonnooɓe hoolaare torki Allah yo Allah hunto haajuji men ɗi yo Allah ɓantu fi meɗen yo Allah waɗu en julɓe yo Allah hebbinima no kaɓerɗe meɗen o hebbina ɗon kulol makko ngol yo Allah fuuro en ko o yiɗi o yarli yo Allah yañan en arsikaji ɗi yo Allah wurnan en zurriyaji men ɗi yo Allah waɗu peewal ka galleji meɗen ka golleji meɗen torki Allah yo Allah waɗu en malaɓe yo Allah waɗu en moƴƴuɓe Allah waɗu en naatoɓe aljanna yo Allah jaɓan en konɗen mo e rewde kon yo yaafa konɗen e faljude kon yo yaafan en mawɓe meɗen e mawɓe muɗum yo yaafa julɓe fof maawiɓe tawa no gomɗinimo no gomɗini Allah makko sallllahu alayhi wa sallam allahumma inna nas'aluka alhuda wattuqa والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق اللهم وحد المسلمين أو وحد كلمة المسلمين على الحق اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم لا تسلط لنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا في قرية
تغدى وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أخذناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وتلك القرى